আশিছৰ প্ৰিমিয়াৰ কাৰণে বৰ্তমান আমি আহি পালোহি আইডিঅ' চিনেমা হল গুৱাহাটী ফাৰ্ষ্ট চেন্সৰ্ড গোৰ্খা নেপালী মুভি ফ্ৰম আছাম থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ থেংক ইউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ চিনেমা হলত আমি আহি পালোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰিমিয়াৰ আৰম্ভ হ'ব অলপ পিছতে अझै यस्ता फिल्म हामी बिच आउँदै जाउँ भन्ने पनि आशा पनि राख्दछु र त्यो सरबारले सम्मान स्वरूप ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय आज सावनको पहिलो सोमबार भगवानलाई सम्झेर आजको कार्यसूची आरम्भ गरौँ पहिलो धन्यवाद दादा र यहाँ बस्नु भएको सबैलाई धन्यवाद र नमस्ते भन्न चाहन्छु यस्तो वेदरमा पनि तपाईहरु यहाँ आइदिनु भयो यहाँ बसिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ म सहित मेरो सम्पूर्ण आशिष टिमबाट मेरो यो यात्रामा स्टार्टिङबाट अहिलेसम्म धेरैले धेरै भूमिका छ एकजनाको नाम भनेर सकिँदैन र म एकै खेपमा सबैलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यहाँ धेरै हुनुहुन्छ यहाँ हुनुहुन्न धेरैले मलाई बहुत सहयोग गर्नुभएको छ मेन्टली होस् फाइनान्शियली होस् बढिया बढिया ओम बढिया बहुत धुनिया लाग्छ बहुत धुनिया धेरै कम समयमा हामीले बहुत लिमिटेड सोर्सले किनकि मुभी एउटा बनाउँदा सबभन्दा ठुलो मेन प्रब्लम आउँछ फाइनान्स किनकि हामी इच्छा गरेर पनि धेरै खर्च गर्न सक्दैनौँ लिमिटेड सबै वस्तुमा लिमिटेड साधनमा हामीले प्रयास गरेका छौँ धेरै भुल भएको छ जसमा म माफी पनि माग्छु र आउँदो समयमा हामी यो भन्दा पनि अझै राम्रो गर्ने प्रयास गर्नेछौँ टिमसित तपाईलाई चिनाकी गराउन खोज्छु तपाईले फाइट देखिहाल्नु भयो भाइको ओम प्रकाश भाइ ओम प्रकाश रपाल तेजपुरबाट छन् हाम्रो कमेडीमा जङ्गीको कमेडी सुनिहाल्नु भयो विकास छेत्री भाइ निकासीबाट हुन्छ यता हुनुहुन्छ टिकेन्दा ढिकाजुरबाट हुनुहुन्छ त्यता एक सर्भिसम्यान हो अब तिलक दालाई त के चिनाउनु नचिनेको को नै हुनुहुन्छ र हाम्रो गेस्ट एपियरेन्समा दादाले अलिकति आउनु भएको छ यहाँबाट उहाँ गएर धन्यवाद दादा फाइटमा अब विकास भाइको के अरे विराज भाइको विराज शर्मा भाइ फाइट हेरिहाल्नु भयो भाइ गमिरीबाट यता मेरा मामा हुनुहुन्छ यदु दाहाल हजुरबाको रोलमा देखिहाल्नु भयो अब के भनौँ सबैले चिन्नुहुन्छ नै फुफु गायिकाबाट नायिका हुनुभएको छ दिदी यता हुनुहुन्छ हामीहरू कि रोइराख्ने पुरा मुभीमा रोइ मात्रै राख्नु भएको छ मेनका रपाल दिदी तेजपुरबाट हुनुहुन्छ यता हामीहरूको चिलाउने भाइ अझै चिलाएको थियो सेन्सरले अलिकति काटिदियो हामीले फेरि रिस्ट्रक्चर गर्नु पर्यो अझै धेरै थियो उसका तर सेन्सरले बोर्डले अलिकति कैची चलाइदियो र भाइको अलिक कम चिलाएको देख्नुभयो तपाईँहरूले पङ्कज छेत्री भाइ यता हाम्रो हेमन्ती कौशिक दिदी हुनुहुन्छ ढेकियाजुलीबाट यता अनिता पाठकजी हुनुहुन्छ त्यस ढेकियाजुलीबाट यता रन्जु दिदी हुनुहुन्छ यी गुवाहाटीबाट यता हाम्रो मेन भिलेन विशाल रपाल भाइ तेजपुरबाट यता हुनुहुन्छ हाम्रो डिओपी जसको लागि यो मुभी देख्न पाउनुभयो डिओपी एडिटर र फाइटहरू सबै एक्सन डाइरेक्टर हाम्रो महेश दोलेदा धेमाजीबाट यता हुनुहुन्छ दिलीप दा ढिकियाजुलीबाट यता बेदराज भाइ छन् जुन त्यो घाम र छाया सङ सुन्नुभयो त्यसमा भाइले गाएका पनि छन् त्यसको म्युजिक एरेन्जमेन्ट सबै भाइको हो यता हाम्रो फेमस सिङ्गर विजय दर्जी हाम्रो मुभीको लिरिक्स लेख्ने विजय र नीतिश हुन् दुईजना बस्थे रातभरि लेख्थे सिङ्गर पनि हुन् लिरिसिस्ट कम्पोजर हाम्रो दिनभरि सुत्थे खालि र काम चाहिँ रातभरि मात्रै गर्थे यता छन् हाम्रो भाइ हाम्रो एसिस्टेन्ट लाइटमा मेन लाइटमा सबै टेक्निकल भाइले हेर्थ्यो मन्जुदेवी भाइ धेमाजीबाट यता छ मेरो आफ्नो सानो भाइ नितिश शर्मा हाम्रो मुभीको म्युजिक डाइरेक्टर म्युजिक एरेन्जमेन्ट कम्पोजर सबै साउन्डको उसले नै हेरेको छ र यता हाम्रो लास्ट भाइ अगाडि कहाँ कुनामा बसेका एक्टिङ ठिकै गरे हिरोले सुनिना अरे के सो हाम्रो मुभीको आशिष गजमेट र सबै हाम्रो म्यानेज गर्ने मेरो आमा र वाइफ सो एकदम जोरदार हात ताली दाउरोमा खाना पकाएर खुवाउने 40 जना मान्छेलाई दिनमा 3 खेप इज नट इजी थिङ सो थ्यांक यू सो मच उपस्थित सबैलाई नमस्कार आज अलिकति भावुक पनि भए म किनकि मेरो पहिलो प्रयास यो कहिले पनि एक्टिङ यसरी गरेको थिएन र तुषार भाइलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु यतिको भरोसा गर्नुभयो र हाम्रो प्रयास त धेरै नै हामीले ट्राई गर्यौँ अब तपाईहरुलाई कस्तो लाग्छ के लाग्छ एक दुई जनालाई भनिदिनु होला 24 तारिक सिनेमा हलमा सिनेमा आउँदैछ र हाम्रो सोमराज दाइलाई पनि कङ्ग्रेचुलेसन भन्न चाहन्छु हालैमा उहाँले पद भेटेकोमा किनकि यो टिममा सबैभन्दा सिनियर म र दोले दादा एकदमै अपोजिट क्यारेक्टर हो म यो सिनेमामा चलचित्रमा किनकि म यस्तो मान्छे होइन
म हाँसिराख्ने हँसाउने राम्रो लाग्छ मलाई र यस्तो खालको मान्छे होइन एकदमै अपोजिट फास्ट प्रयास हो फास्टमै यति राम्रो भयो हामी आशा गर्छौँ अझै इन फ्युचर याभन्दा पनि अझै राम्रो राम्रो हामी काम गर्छौँ भन्दैछु আপুনি কওকচোন সুরেখা দিয়ে কেইটা স্বর মারিলে গোটে মুভি খনো সুরেখা দিয়ে আহে এক স্বর মারে যায় সো বহুত ধুনীয়া হৈছে মিউজিক একদম বঢ়িয়া বহুত राम्रो राम्रो গোৰ্খা মুভি आएको छ जिसको नाम हो आशिष थैंक यू মুভিখন চালোঁ বহুত ধুনীয়া লাগিলে এটা কমপ্লিট পেকেজৰ মুভি য'ত আছে ৰমেন্স কমেডি একশ্যন আৰু লাষ্ট এটা ছাৰপ্ৰাইজ এণ্ডিং কেনেকুৱা লাগিলে বাৰু মুভিখন বহুত বেছি ভাল লাগিল আমাৰ গোৰ্খাৰ এইটো ফাৰ্ষ্ট সেন্সৰ মুভি হয় আৰু গোৰ্খা হিচাপে এটা প্ৰাউড কৰিছোঁ যে ইমান ধুনীয়া এটা প্ৰজেক্ট টিম আশিষ তুষাৰ যি আছে তাৰপিছত গোটেই টিম আছে সুৰেখা বা আছে নীতিশ ভাইহঁতে আছে তো খুব সুন্দৰ এখন বোলছবি আমাৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিছে এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব যাতে আমি সকলোৱে এই মুভিখন চাওঁ আমাৰ অসমত যিমানখিনি আমাৰ গোৰ্খালীসকল আছে সকলোৱে যাতে আহি এই মুভিখন চায় আৰু মৰম দিয়ে কাৰণ এইখন মুভিক মৰম দিলেহে আৰু বেলেগে মটিভেশ্যন পাব কিবা এটা মানে আৰু মুভি বনাবলৈ আৰু যাতে আমাৰ নেপালী ভাষাত গোৰ্খাত আৰু ফিল্ম বনায় সেইটো মটিভেশ্যন পাব সেইকাৰণে সকলোকে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যাতে সকলোৱে আহি এই মুভিখন চায় এতিয়াতো আমাৰ অসমীয়া মুভিটো ধুনীয়াকৈ চলি আছে এতিয়া অসমীয়াৰ লগতে আমাৰ এই গোৰ্খা চিনেমাখন কেনেকৈ হয় অসমীয়া মুভিবোৰ বহুত ভালকৈ চলি আছে আমি দেখা পাওঁ মিচিং মুভিও চলি থাকে বহুতখিনি আমি দেখা পোৱা যায় চ' আমিও গোৰ্খা হিচাপে আমি এইটো এটা জাৰ্ণিত মানে ফিল্ম ইণ্ডাষ্ট্ৰীত যাতে আমাৰ যাত্ৰা আৰু আগবাঢ়ি যাওক আমাৰ অসমত যিমানখিনি আমাৰ গোৰ্খা দাদা ভাইটি ভণ্টি বাইদেউসকল আছে সকলোকে মই আহ্বান জনাব বিচাৰোঁ ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰোঁ যাতে সকলোৱে চাওক মুভি চালেহে মানে এটা জাতি অকল মানে পলিটিচিয়ান বা বিজনেছমেন এনেকুৱা নহয় এটা জাতি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ সকলো দিশতে আগবাঢ়ি যাব লাগিব চিনেমা দিশত হওক বা পলিটিচিয়ান হওক পলিটিক্সত হওক শিক্ষা দিশত হওক সকলোৱে আগবাঢ়ি যাব লাগিব সেইটো কাৰণে মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিম যে সকলোৱে চাব লাগে মুভি আহি থেংক ইউ এয়া হ'ল আমাৰ মেইন ভিলেন এয়া ভিলেন প্ৰডিউচাৰ ডাইৰেক্টৰ তুষাर शर्मा टिम आशिष अब आफ्नै मुभी हो मार्क्स दिम भन्दा पनि अब 10मा 10 दिन भन्दा पनि होइन अब गरेको लास्टमा अब रुन त आयो रेटिङ म्याटर गर्दैन अडियन्स हाम्रो उहाँहरूलाई कस्तो के लाग्छ होइन राम्रो नराम्रो के भयो होइन हामीसँग अनुभव सेयर गर्नु আমি সব নতুন হয় স্টার্ট করেছি জাস্ট এতিয়া চাওঁ এতিয়া অডিয়েন্সে কেনেকুৱা পায় আমাৰ ফালেদি যিমান আছে বেষ্ট দিব আমি দিছোঁ अलिकति भावुक पनि भए धेरै इमोसनल भए किनकि सपना देख्नुपर्छ पुरा हुन्छ भन्छ नि त यस्तो ठुलो स्क्रिनमा आउने सपना थियो सानैदेखि तर कहिले सोचेको थिइनँ यो तुषार भाइलाई नै म धन्यवाद भन्छु बहुत ভাল লাগিছে ফাৰ্ষ্ট এক্টিং কৰিছে কিন্তু চিনেমাখন চাই লগা নাই প্ৰথম এক্টিং কৰাৰ নিচিনা বহুত ধুনীয়া এক্টিং কৰিছে ভাল গোটেই টিমটোৱে ভাল এক্টিং কৰিছে প্ৰাউড অফ দ্য টিম ধুনীয়া বনাইছোঁ কষ্ট কৰিছোঁ প্ৰথমবাৰ চাব আপোনালোকে আহিব বহুত আসামৰ ফাৰ্ষ্ট চেঞ্চাৰ্ড মুভি হয় যোনটো গোৰ্খালী আপোনাৰ কমিউনিটিয়ে প্ৰথমবাৰ ওলাইছে তো এই মুভিটোক আপোনালোকৰ ছাপোৰ্ট লাগিব तर त्यही हो हेर्न जानुहोस् सपोर्ट गर्नुहोस् आशिष दिनुहोस् सिनेमामा आउनुहोस् हामी पनि आउँछौँ सिनेमा हलहरूमा सडन भिजिट दिन भेट हुन्छ आशिष चलचित्रमा हजुरले जुन चाहिँ भूमिका भेट्नुभयो त्यो तपाईँको चरित्रलाई देखेर दिएको हो बडा रमाइलो तपाईँले यो आशिषमा तपाईँको जुन चाहिँ मजाकको जुन चाहिँ कमेडी सो यो छ नि एक्टिङ त्यो एक्टिङले यति रुचाउँछन् मान्छे आउँदा दिनहरूमा मान्छेले तिमीलाई जुन चाहिँ अहिले त यसै रिल्सहरूमा देख्थ्यो नि तर आज भोलिको दिनमा तिमीलाई एउटा नायकको रूपमा पक्कै पनि देख्नेछन् र शुभाशिष पक्कै पर्नेछ आशीर्वाद यो आशिष फिल्ममा सबैको पर्नेछ भाइको भूमिका जुन चाहिँ हो त्यो भूमिकाको लागि धेरै धेरै बधाई छ र आउँदा दिनहरूमा यो प्रयासलाई निरन्तर लिएर जानु यही मेरो शुभकामना छ भाइलाई सधैँ छ तिम्रो नम्बरमा जोखिँदैन 10 on 10 म भन्दिनँ 10 on 100 पनि हुनसक्छ सो डेट नम्बरमा तुलना गरे र तिम्रो टिमले गरेको यो कामलाई सबैले सराहनीय गरिदिउन् सबैले आशीर्वाद गरिदिउन् सबैलाई धेरै धेरै बधाई